Myntri ke kot ke Jylla uba A.L.Hek hakani kata yo ulele chokonong ba Delhi ban Iakynduh iki Myntri ke Sorkar Pdeng ki bakmi ya kitinat ba per na kebentaban pan Jingiarap pisah ya ke Jylla hakabede ba ke Jingiarap ya ke klam COVID-19 bat bandawa thong no yo Vice Chancellor jongka School ba North Eastern Hill University bat yo Director bapura jongka Negrims Uba A.L.Hek ulalet syakanong ba Delhi naduk kesengi ublay balala bat hakani ke jinglet ke jong usha Delhi ulalet Iakynduh yo Myntri ke kot ke Jylla jong Sorkar Pdeng mansuk mandavia ban kerpat yarap pisah syuk ya ke Jylla Meghalaya ha ke Jingiarap ya ke klam COVID-19 ban penklan syuk ya ke jaka ajing sumar bakin la ban ai ke jing sumar bapaka ya ki pat ba ha ki tan yong kendong ulay itu ba ulay keren ha ka bede ba kajing slam bantung yo director bapura bat board director jongka governing body jongka Negrims bat ajing mut ban penbun ye ki seat pulia doktor bat bantung su iki medical specialist han Negrims nak benta kajing bet jing biang jongki pat ba ka Jylla Meghalaya bat katan cetela mingi hi berok kawai uba A.L.Hek ulay Iakynduh ru yo Myntri ke tenat puli putih Dharmendra Pradhan ha ke balu pensengau halor ke jing slam bantung yo Vice Chancellor jong School ba Nihu nalor ke jing don kam ban penklan ya ke puli putih ya ke Jylla nalor kini ulay Iakynduh yo Myntri ke Sorkar Pdeng ubakmi ya ke Ayush Sarbananda Sonowal bat IT ya ke jing terwa ban taw ya ke Directorate of Ayush ke ba ke jing lot kan kot ya ke lai kelur tam uba A.L.Hek ulay Iakynduh ru ya Myntri ke Sorkar Pdeng ubakmi ke tenat Labour, Employment bat Petroleum, Rameshwar Teli, bat uni Myntri ula kular ban mang ya ke pisah na ke benta bante ya ke ESIC Hospital ke basan pojing tia ha kanong ba Shillong. Nalor kini uba A.L.Hek ula let ru ban Iakynduh ikibi ki Myntri jong ke Sorkar Pdeng. Ki kemenikong kebangang Iakynduh ang ni Delhi ya kini ki Honorable Minister kebayade jongka Health Department mo but Honorable Minister Union Minister Mr. Mansuk Ji ting laikren sibun bahan namta kajingede na benta nengkong kebayade namta unu COVID apo state Meghalaya kejungi ting iong kebaningkong hi kade dongkam ke fund ting dongkam ke Jingiarap ke fund apo ka central government Marmar ba ke state government kejungi ngimdadan resources adu kata-kata bagila ban sustain nang unta menyakun ya une COVID. Teu Honorable Minister ula ai ke assurance ong ka ke bodorkam dapat dengan proposal ke bagila banle nak liang jong Sorkar central government nang uta state government ken unta persiang ban yarap. Ta kwa ruban ong bang laikan nomor nang uta ke jinurkam jong vaksin. Ngom baga vaksin ke duna apa po Meghalaya ngom oi ke duna hi tambah mentar ke lapoi kembali ponyo le pupra persen. Ting Negaliang jong ka health department Negaliang jong honorable chief minister ke jongi Negaliang jong nadu ki DC nadu ki BDOs hadu ki darbar snong ye tre sitom ha kumno ban pendep nade ban penpoi ya kini ka vaccination hadu ka grassroots level bagi pai ba baro ki ben nyusim ya unu vaksin nang menyo ya ke Jingiarap na unu COVID-19 Ki habidi bat kani ka jingdawa ba ong ban thung no yu director ba pura bat ya ka good governing body members ya ka tu pat kai ka ba minister open power hai jonga Negrim lu ngalai kren ba bentang imdan re une regular director Negrim tinggal kerpat yu minister hang ni po central bang iong bentang ladon kamno the full fledged regular director da hapo ka Negrim hospital ke jungi hang tai ha Shillong ti kani ru ula ong ya ku PS jo immediately ban proses kani kenang bala ban penyo no da regular director ti kumjuru ladon ngelapa sigi proposal namta ki board of director jong ka Negrim ti kata ru ong usal asim ke jingkit kli yang kebawa pula ban state okloi na benta bantung no egi board of directors ke badai jongan Negrim pi Iakynduh ru yo new Myntri ka badai bat kasnat ka puli putih ka ba pila dawa ba dei bantung no yo vice chancellor ba pura jong ka Nihu te kai ka jing yakran ka jong pi bat kai ka jing kulal kalau ada Iakynduh ya HRD Minister Education Minister Batumai jong ka Government of India
laikren sibun bahan namta ka jingede kamta ka education ke bede namta ka state ke jungi ke bede ru kamta me na kamta u appointment jong u vice chancellor jong ka dehu te u ong inga kubni namar ba mo u dang sushim tang banta la sitio dang yo dang sim ya kani ka kam ka bathmai ong banta ka ke bade bende na ka liang ka jonga la da ka dang don ka ta ka file hak ti ka jonga ong ande bet tama ong lada ka lapha pade siapa rashtrapati bahon kemut so president of India tindak keladep na po government of India tu num lali Pi recommend ni ka kerteng jongno habide bakani ka post vice chancellor. nya tinga ke recommend bet ya ka keteng jong i profesor SM Sungo ibla dei lupa i senior professor jong nehu bai dei tamai i bade ne ki local jungi ne po north east bat khamta mi dei ne po ka Meghalaya ka jungi tenga la recommend ka keteng jong i bet dengan la ai bet ka jing tho ba bade ban ai bet i te menta bade ka shong bade haga jing pet jong ka Sorkar India nomor ba ya kini don gi ong balada pha siapa presiden nemta taman ap ya perubahan lani kelada dagnon ka file ber minister utumai uang ande be